enkirorokino sapuk etadamu Enkai olosho. Ore taata tenolong naa kabaiki ake duo nairoroki naatosotua naayaki toyie iratiot orkiliku. Ore kuna video pookin natasotuo naa negira lewa atumore toonkanisani toomurua egira aomon Enkai peng'ere egira aing'oru ormabarishoi onare tenkaraki olosho. Ore tine wueji nikiterunye naa Irpayiani lenchula epefa etii Olturoto Pefa Church. Jumapili natulusoyie eetai apa naboisho orpayiani lena zone. Kaitoki aisho ina video ade nitoki alo aidipie. Ore tena rishata amu kishomoita siyiok ormurrani ojo omom nekinotito apa erishata nikirorokitia siyiok enchula nikiranyu osinkolio. Nanu na nemayiana Enkai oleng oltau lai tina rishata pookin nataa katii tenebo kulo turri loopashipasha nisulaki amu meeta aitoki nagira aimaki alang olomoni ake lemayian olomoni leseremare nadede. Kiyiolo ajo mikenarikino kake kiyetuo airrep. Toning'o sayiala tapaliki iyiok nikitaasa nikiyiolo nimikiyiolo. Tapaliki iyiok ing'ok oontoiwuo ang'. Mintusuj iyiok Enkai. Kira taata iishoi nikigira aing'oru enkomom ino. Ore ena murua nikietuo ena murua olasip ore enterit oonkejek ang' metaa emayianata. Ore tenkaraki ena tonata yawua ewalata tashaiki iyiok nchiunyie iltirenito lang, nchiunyie iltamoyia lang, nchiunyie nchoo ang', nchoo enkop ang' metisidana amu ore kira lewa naa yiok pooki toki amu otipika yiok dukuya. Naisho Enkai enashe oleng amu ore kigira ashulakino anaki atodua nanu tenkong'u ai ene negira kulo lewa pookin aaku tenebo natodua ajo kegira ashulakino toosirito pookin. Naisho Enkai enashe amu etii ore oltasat ng'ole kitok likiata tina naboisho nikinotito tekanisa Olturoto zone Olturoto Pefa naa olaputaa lai Zakaria Oleveliai. Ore ake peebaiki enewueji oontomonok ajo naa sinanu naa neoj elukunya amu melelek toi naasha amu mikigira agilunore likae tung'ani enake ore naboisho naa enkaji olee nemenagilunore likae tung'ani oleng kake asa taatoi duo naai ejing iltasati kituak. Kejo asa duo naai enyorr olosho enake eramat olosho tenejing naa sininche lelero. Eitukuja yiok mpapa peekiaku tenebo. Olairukoni osipa kinotito ororei ing'ua sininye Reverend Simon Olesikinan ninye orpastai kitok le kanisa epefa Olturoto netegira aimaki olairukoni odede. Nikincho Enkai enashe amu ore kipuoito dukuya naa kaata enkirukoto ajo kereke Enkai egira aiturr enkaji olee neloto ninye dukuya egira aputoki ilaiguanak oloibonok oitabau ororei lenkai tendede anake naai anaa enanare. Neyau taata ina yiok maikilikuanata tenaolong naa temjadala weekend nchere kanyoo iyie enduata ino ipirta ena piunoto nagira ajing'u atua enkaji olee naa tenebo enkirukoto naetuo ninche tukul aaku kiruko Enkai. Ore eniare sininye naai ake etipat oleng ena nagira ashukokino ninche enkiguana nadede tenkaraki eramatata olosho. Ine naa taata kipuoito abaiki tenaolong ore naa enitamoo oshiake te Facebook, te YouTube, te Instagram, teto ole tutuma keetai sininye X naa ore ake piilo inewueji
na kitumoki atamayianata. Tadamu ake sininye ajo kiata Olaitoriani TV te YouTube, subscribe sininye tine nekitumoki atudol. Alam igisirini Enkai nikintoki adua tina Enkai weekend. Aisho.